de enviar Pablo y Barnabás a Sancor de Persia y a llegar a Antioquia y Pisidia. Prima Shabbat la Abaisnoa y Abaisita. Después de la celebración de Snoa acaba, Mopi, judío y procedido, judaba que en Dios acompaña a Pablo y Barnabás. Nada papel en la ley y a animarla a perseverar en gracia de Dios. Ese día de Shabbat, casi todo el de ciudad había escuchado palabra del Señor. Ora eu vivia a minha assina campanile na Belgaluz e com palavra bruto na a rechazado Pablo estava na missa. E ora Pablo e Barnabás avisan la clave na cara. Estava a Deus su voluntad predicar por la palabra na primeiro lugar para vos. Mas, el motivo que vos rechacé y no da considerado su destino para seguir vida eterna, no está dirigida y pagada a sobra exacta lo que el Señor ordenamos. Ni te poner un para luz y tú otro pueblo. Y de manera aquí por la vida de salvación tiene últimos inalámbricos. Ora è pagata la TNC, andava da tempo, e nada per glorificare la parola del Signore. Il tuo restauro dava la destina per essere vita eterna a che? E parola del Signore dava la plama, l'uomo, l'intero chiunque. Ma è un'inna a istigare e una devoto di alta società e uomo importante di sfidare. Non andava un persecuzione contra Pablo e Barnabás e ancora una felicità. E apposta a sacudire sto chi non vuole via come un'avvertenza banale. E non così di papicconi. E il discepolo non dava niente allegria e di Spirito Santo. Palabra di Dio. Salmo responsoriale, salmo sceno. El salmo misa, canta contento para el Señor, bendicionar su nombre, aleluya. Canta contento para el Señor, bendicionar su nombre, aleluya. Canta contento para el Señor, entero el mundo, sirve al Señor con alegría, hacer que practica la fiesta. Canta contento para el Señor, bendicionar su nombre, aleluya. Reconocer que o Senhor da Deus e acolhermos em nossa região, nossa seu povo, e canela e naquila. Canta contento para o Senhor, bendicionar su nombre, aleluya. Verdade, esta bom Senhor dá, su amor dura para sempre, e su piedade de siglo de siglo. Canta contento para o Senhor, bendicionar